Greetings to all AgriChains community members. Video nyena re tlo tla re ithuta ka mokgwa wa ho maximize profit ka hare ho AgriChain X staking. Ho maximize profit ka hare ho AgriChain X staking ke taba go fela o dula o kena at least once a week into your account through our link node.agrichainxwallet.com. Ha o kene accounting ya hao mo nono, ha o le motho a sebedisang staking, re tla hodimo mona ho menu. We click menu, ebe re tla re kena ka mona ka staking. We enter into staking. So ka re staking ka mona re tla hopola hore re na le mafapha a mararo e starter, pro and executive. So ho maximize the profits tsa di coin e leng di rewards ka hare ho staking, re tlo tlameha hore nako e kgolo le nyane at least hangwe ka beke o kene ebe o claima di rewards. Hobaneng seo se le bohlokwa? Le tla hlokomela hore accounting ena e ke keneng ka ho yona, di rewards di stakwe ka hare di AgriCoin di stakwe lefapheng lena la executive tlasa 40%. Re stakile di AgriCoin tse 6490. Di fumana 40% e le APR. APR ka bolelele ke annual percentage rate. E le hore ke 40% ka selemo. So ntho e re tla re etsa hore re tle re kgone ho maximize di profits ka hare ho staking. Every week we have to claim the rewards tsenana. Le tla hlokomela hore within nako enana account ena le di rewards tse 21.3370 AGX. So mokgwa o bobebe ke hore re tle re kene calculatoreng ya rona re bona hore na ha eneba ha re claim di rewards tsenana e ba re di tloelletse ka percentage di ne di tla re fa ho latela jwang. Okay, let's get to see. 40% ka hoba ke hlalositse hore ke ka selemo, e le hore ka letsatsi we are earning 0.11%. hore ebe o fumana 40% e le APR ka selemo, that means ka letsatsi o fumana 0.11% in 24 hours. So ha re 0.11% of how many AgriCoins tseo re nang le tsona, re na le di AgriCoin tse 6490. Re 0.11% of di AgriCoin tseo nang le tsona, ka letsatsi o fumana di AgriCoin tse 7. If o di tloella for a period of selemo, e le hore ha re ka letsatsi o fumana di AgriCoin tse 7, ha o di tloella e tla ba multiplied by 365 days. E le hore ka selemo o tla bona le di AgriCoin tse 2605.735. ke di AgriCoin tseo ka kgonang ho di achieve ho latela di AgriCoin tseo o di stakileng. Re calculate percent ho latela di AgriCoin tseo di stakileng. Ha o stakile tse 10, re tla ya ka mane ka ho starter, then we calculate 20% ya di AgriCoin tseno tse 10, e leng 0.055. empa ka mona ka ho baketsa mohlala ka di AgriCoin tse 6490, e le hore ka selemo di tla o fa di AgriCoin tse 2605. So ha re boneng hore na how do we maximize profits? Ntho eo re lokelang ho etsa re maximize profits ke hore in every week re tlameha re log in, then claim these rewards. Claim these rewards ka tsela o re etse unstake. Ha re qeta ho etsa unstake, ha o kgutlela dashboard mane, o kgutlela into the dashboard, o tla fumana hore di AgriCoin tseno have moved out of the staking platform. Di tlile ka mona ka ho my wallet, ke tsena di re 6511.491.
e le gore di tluile mane mo ene le 6490 gobane jwele se re ntse le plus 21 agricoins tsane tseo re neng re di claim e se le plus 21 agricoins ne re di claim. So ha o qeta ho etsa jwalo, you go back into staking platform. Kgetlo lenana re se re tlo nka stake sa di agricoin tse 6511 e leng 6511, then we stake them. Ha re qeta ho di stake ke tsena mo di hlahang teng di a bontsha hore now we have staked 6511 AGX. The rewards e santsane e le 0. So ntho e tlo etsala ke enana, ka ho ba se re stakile di agricoin tse 6511, ha re calculate hona ka letsatsi re tlo etsa di profit ya di agricoin tse kae. Le tla hopola hore mane ha ntse re stakile tse 6490, profit in le di agricoin tse 7 per day. So now we are going to say 0.11% of 6511 e le hore ha ele jwalo e se le 7.1621. Ha re multiply ka 365 days e re fa 2614 AGX. Phapang e kgolo ho fapana le 2.4 AGX yane we re boneng. So every week kapo ehle ke re every week haeba o stakile di agricoin tsa hao, like I have staked tsena tse 6511 e le hore ke 0.11% of 6511 ke 7.1621 re multiply by 7 days. Ka 7 days ke tla be ke na le di agricoin tse 50 e le di rewards. That means from today I count 7 days. Ka mora 7 days ke tlo tla ke kena ka mona ka ho di rewards, ke tla fumana ke na le di agricoin tse 50 ho latela how many agricoins I have staked. Jwale ebe the next 7 days hopola hore na le di agricoin tse 6511, re tlo tla re re 6511 plus 50 e tla ba 6561. Beke e hlahlamang e le beke ya bobedi, ebe ke tlo tla ke re multiply by 0.11% ke di agricoin tse 7.2171, ke re multiplied by another 7 days. E lo ka beke ya bobedi tla be se ke na le 50.5197, le yona ke tlo tla ke withdraw kapo ke etsa unstake e add into the value of agricoins I have. E lo ka bokgosanyana ko bolela ho to maximize profit, at least o log in into your account, ebe every week you stake and unstake, stake and unstake. Haeba ka mohlala o le boemong bona ba starter mo o fumanang 20% APR e leng annual percentage rate, let's say o tla bo stakile di agricoin tse 10 ka rate ya 20% ka selemo, e le hore ka letsatsi o tla bo etsa 0.055%. Ka bokgutshwanyane fela ha re calculator, suppose you have 10 agricoins, re multiply ka 0.055%, o tla bo fumana di agricoin tse 0.0055 ka letsatsi. Re multiply ka 7 days, o tla bona di agricoin tse 0.03. E le hore ke a kgona ho etsa withdrawal ha e tlo tla ya da value e kalokalo, e le hore o tla mo at least we
we multiply we etse ka beke tse pedi. That's what I mean. We etse at least ka 14 days. Ha ile 0.077, it's much better. O ka etsa unstake then restake hape e tla be se adile hodima value ya di agricoin tse o nang le tsona. So basically ko re fela how maximize the profits tsa hao, re calculate the percentage of what you have. Ha ba ona le di agricoin tse 10, we calculate 20% ya di agricoin tse 10. But ha ntso etsa restake, ntso etsa stake and unstake, stake and unstake every week, re tlo tla re calculate system e calculate percent of the rewards tseno tse se di staked and unstaked. That is how easy we maximize the profits in AgriChainX through staking. Ke a leboha until we meet again in the next video.